Halo perlo kata em mau Chinese kepek kata pun yui pi giờ đây tôm gì kepek nha Bạch hey Bạch giờ thì em sẽ lên học với you dan ngawan hey ni em mau kata pun yui pi giờ chua mỏi khi nó khen tăng nhiệt thế thì kepek là cái bộ thawak kepek mà mình pun yui pi số mà kan kepek kan itu terus deh sembrak chua deh soi pun yui pi mah soi terang đây ada stang him tu was pilu mun kut pi au itu stang him ada punya pisau ni pak so itu cerita itu pisau semua aku cerita kalau mah bai ba mana em chụp ông đi kena ông hai bên mình đi itu kena nó kena nak sai na ba terus try na waktu pang Pupang kok. Let's go. Kasih di sini. Ini wan soba he ta kata yu penjual pisai Taiwan ini wan kata yu penjual pi support skun tips pi comment ong pi om tip bo then let's go ini tang wadang im buat deh ku em heu ini besok yang ini nang mana heu tuh iki mana heu besok yang kalau ni lah tang situ dah em heu ya vừa thế vì nó phải tới đằng sau situ đâu ni senam situ orang tui ke orang ni tu sok belit wan baingon pada keras tu uni to slapian pini wan upalong yo chipun hik perdo o yo bai itu le du o bai tu palong bai ni lát tổ bắt thung cái bèo chữ upalong nó tờ nhớ u hệ ba ta cầm nia mà nóอยู่พี่ตัวกัดนิ้วขาเจ้าก็เต้ดอกโยยพี่สิทีวีก็อุกยาทรีกันเลยแท้ก็กันเลยเปลี่ยนกันนี่อมต้องบังหากมันมาระบายเลยเดี๋ยวต้องอยู่ในนี้จะอยู่ในนั้นยังบังหามีกันนั่งกันนะบอกกันเลยนะนี่จะมีวิดีโอเกี่ยวกับแต่จะมี next video นะ bye bye like share and subscribe my video bye bye